say free pie be sin kwato e free tifi be sin kwanfo techema da so na mama esuma tumfo na wado e no mu bru so e ma techema da so da obi mo jada so die kwafo san ye sorry say ya e ye wadum mu bru mu na ra kwa yaba nanso yenya aba no ne yaba kase o kituo ye bu ase no ani na ye wia ya chia ye maame ya de kro obapa ohema na Agradaa chia no obabi owo oni kunu Mr. Oduro Granting Mr. Oduro Granting mempanyo fo ama maye kwan do hwere baako se amfa dwumadie we emre adofo ya chiamu o baby amu bia nana ya ona ye director uti mfidie lechi sabri baby awu bia ya chiamu Eugene also ya chiamu Pablo CEO Enko movement CEO also ya chiamu papa bia wadwene African Revival Yuda of Ya ebusuye ni nyinara ya chiamu nyina na ya chia otumfuo otiska gwa kokoso asante kotokono no ukum apem beba nana ono mpanyimfuo ba bia mu obi ya chiamu me chia me kan me bodin a na me de ahemfo a ewo goko sasase so se anwura se enkran se rawra se kejebi ahemfo ni nyina ye kan wo bomu a ya chemu nyina na nesuma nkwa ahene e chia papa ya chia apostle ono so safo kantanka papa no oyedin papa hey safu kantanka apostle ko Joseph osomafo ko Joseph ebibiman nsoma ebi awo bia onso ye chia papa misifom na mabani sei ye chia onwo mu hwe ye wa chirichiri ni bencheye tene TV ahwefo tiefuo mo hwe ye wo Facebook mo hwe ye wo Twitter mo hwe ye wo Gyata TV mo hwe ye wo Instagram mo hwe ye e wo Messenger ni nyina chia mo menu anu mo wa cross mrantie na me chia mo w ye me chia papa na nanketia kofi percent mo doso ya chia mo nyina ogochuku de say ai ya chia mo nyina Mr. Bauer ya chia mo bioli also tachiman chia mo papa edumwesi ene ya samba o pay ya obehu ye wo Facebook Gyata Facebook Gyata TV Osankani yaw YouTube Osankani yaw Twitter Osankani Gyata Instagram ena Messenger hwehwa yen ba bia yenua ba jaba special woman sabre wa sorete ni Facebook mu o ba be share amana dofo ewo Netherlands nyasam ketua former president o wofase no president Kufuor o wofase ejuma o ye de bu abusia we no enko CEO ewa hanom a na chese ono onte ase ye se amajaba dabi eno ano yo ye de mosi ba bia ye bo no ho a na ye gina Subagri ye nua panyi Subagri owo wasa amanfi
or say every week bia ana every week be over to correction. Ah nana so bagri baby owo bia sabre o ti TV mo de baby owo your friend na Agradaa yeah baby owo your friend na Agradaa and as say o ba na obetu nsa ema o maame ete enche ensa de afi be ko ebiye no ye be ma wa bankran na also abetia onua ba o maame o wa de kro so bagri ye tia papa ye kese ye body na say abre no kwa na ko ete ye da masi bebri African Revival Yuda of Ya ye wo intintan kese ye so say ye bie wa adwene mu enti dwumadie ni dindi bie wa adwene mu Osankani yaw African Revival Yuda of Ya enche edin no empanyofo edwen ho se ene ye nande mu kakra eti enche eba ye ba betum anu afina ye ba besimu no kwesi broni afi no Jesus Christ enkwaje bie ni mu me se para onibi me nana obaba sabre sorry alternative no abra ye din komo say hey Osankani yaw sa na hwe asem bi asi ye eno me de proper kwan say ye bo Jesus Christ egu oba obi osonso say ne wait no enridi so me headline kakra bi me afanyi director pato bone kakra bi no wa poso no na mato aso if say Jesus Christ o tia Old Testament na ya krum Jesus Christ ama se nyankopon din kura no ye mo aye bompa ya ni yakowie ewo Jesus Christ din mu ewo Yesu Kristo din mu ni andi obo ne so ni na sase no kura no ono kura owe ye die ni die ama obia yawo no abosume nkrumba obia oba abesia achim no awo no ebiu emu ya wiem kakra mbacho Isaiah chapter 62 yeah verse number 1 osi Zion daachi eni munyam Africa daachi eni onyam ntina ye giant ntankasi yesu osi Zion ti Zion inti Africa inti mire muwa manu ye muwa ya no na Jerusalem nti me mai go kosu nti mire nye kom da edi be kwa akosi se mitri ni be pie me mai go kosu etrini ebe pie sede adechie e shirei nani nkwaje adari seteni na Ghana ama go kosu Akan man we ne nkwaje adari seteni ye pamucho Mose kwesi broni be kire ye nyamesom onu no odi nyamesom baaye da bio odi Kristosum e baaye na nyamesom wo hodeda na nyamesuro e wo hodeda anura ye baaye ye be kire enam esese ye hwe enam esese ye amofo freye omukeje Osankani enti wenum nyina wo Bible num ana asofo ne enka kire yen ana omuka kire yen se oh de odi no mo mu ni oni no enimtia ana ni oni no so mo mu ni odi no so enimtia sa mimi nim se probofo enwenwa omu wikisie kroboni bia wa wenwa awikisie bia no bisa na brabo enko yema no eno bi afreye di adanse enama yachi enama wan metu wo ma mi jade no yenwe nso me kai uko tachiman insuo bi a eda ho no yenwe mu adwene enkronkron bebre wo no mu a yenwe mu adwene o ye bema
Now say, oh, Jesus Christ, go yes, I know. Nanu anawe. Na me musa we bema. Me pamocho. Amanimra. Amane ni ye. Atromade no. Ototwene a. Ye. Ye pamocho bebre. Muntie ye na muntie ye yie pa na papa so pa homa so anye ye num de o. Ni yie mu ni ye hwehwe. Ene ye twe adwe besi so. Eye amanfo bisam se no Osankani osun be na ye nson. Ana edie ne yenye epacho me say ye nananom asom no ne ye nananom se de omufa so asom twadi ampo kwa ame no saa kwan no so na fa tena se aso dan mu koye den wo ye nkwa sori na mo eyehia ebusua nhia mu ebusua no omutumi ka se Agradaa ye betena se ne ya dwendwe ebusua no ne ya dwendwe se de be ya oman no kro no ebenya nkoso enti na wo bra ahemfo no edihia wo bra ye fro manfo ni nyina ama omuhia wo ebusua fie anase pampaso anase kro no abontene so tiawa asan na mu se wo be kwa asori akọ tena ho na sofo aka tro se to anointing ye to nchene to meko ye se sofo bi o ka banku tom it is also ni bi na akọ twedi apokwa me ohun ye mobo na omie mi no mie no ya adwene mu ye ba tiawa papa me pa cho are you ready me pa cho ye nhwe ni omo ye Jesus Christ Share the echoes. Which is our way. Share the echoes. Which is our way. 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 What is going on? Is the pastor literally praying for her fat to go away? Oh, it was that easy. I swear to you, every single time I try to stop talking about these African pastors. Oh, African pastors. Oh, Bompaye. Amma Sradie Action. Ewo Jesus Christ dim. Masa wa repreko we die duane bone we wa ya ade enye ama se oyare wa ye kese a Jesus Christ betimi ama yare we yakọ. Sa kese we srade we be nane ya kan o say ene da ho so for ne bo mpa na atwe me see Jesus Christ oni para oni kurorokun na Jesus Christ ne mrada to ne ntutu ye binum ene ye tase ne bisipa ne konu aban twadi apokwa me bo ne so ne na sase ode me pacho Genesis 2 verse number 15. Genesis chapter 2. Yeah. The first book of Moses. Yes, sir. Chapter 2. Verse number 15. O say na Erade Nyankopon de nipa no kodua. Nyankopon bo etim Paul boy ye ne say obo nipa wie ye no we ayam Bible no na ye quote wo mu ne ye say 25% na ye ka eno mo asem ne ye kan. O say na de ni amachro no so etu bia ye yusubi na ye de Akan asem. Yeah. Macho metru adwa besi ade. Erade Nyankopon de nipa no. Odi nipa no ko odi no ko bia di ntromo. Se ono na onwen Nyankopon ema onipa ejuma free day one. Se ono na onwen Genesis 26 verse number 12 forever. Genesis chapter 26 verse number 12. Me pacho ene jumadie no me to din say twadi apokwa me kan say enipa anye den enye ejuma Jesus Christ so ba ya o se ma enipa enye ejuma na mu yemmo mpa wo ni dim aye mo mpa wo ni dim ni ama be koyi ama ai masa to gbega wadwe akoso wadwe akoso pa to bebre Jesus Christ ye mo mpa ye e wo ni dim na bibia be ye yie saa na wo bo mpa ye no asiwi etu utimi two storm na wo ko akobo mpaye utimi sai ejuma na wo ko akobo mpaye
na obo empire free efiada almost starting free eduada ebranda ukuada yawada efiada memrenda kwesiada omoko joint service me ba cho okoye enti infaso ben and wenya twedi apokwa me bo ni padwie poko se ye adwuma do na hwen say Genesis chapter 26 verse number 12 osena Isaac dua wa asase no so Isaac edua yana na Adam adoye ohwenye yana na Isaac nso ebedua ewa asase no so na onya no baye emoho oha kuyadwuma o enne ye mrantie nyina begu kurom ade Jesus Christ abegu kurom na ne nyina afri Jesus Christ na ba hye proye na odie meba me die mika eba kodu ho Jesus Christ asema nada peni sa brantie 34 years or 33 years boy 33 and a half years boy masa me medina chiama me pra papa Jesus Christ odina chia wa brabo beye de sofo ne pe sofo ne pe na asori a wutim na watua correction watua eniama kese na omochiro na okosofo on na sofo akacho sa asori sika de yemfa mobosia ade na ekosu wiase eti da pain and the wadwe mu bebie esama me kan papa ose na Isaac dua wa asase no so ya no baye no emo oha enfrisia no enfi afina na Awurade shira no me pasa metwu adwe besi so se ejuma twadi amponkwa me nhira ene mo nipa yodefo ode enseye ewura me pacho Genesis 9 verse number 20 Genesis chapter 9 yes sir verse number 20 no me pacho ye twu adwe besi so ejumaye osina Noah efri ase eyo ye ekua na oyo bobetu ano ye bobeturo me pacho kuaye ana nyankopon ode maaye eti o yese oko Europe akuafo ne na wosika anje ochira on ba be di farmers day ye wia wonso kure na diegu na yesi akuafo no omkoko akuafo timi do emano baiba intosuba introwaba mekoba jeneba na atofo ebeto edi ho akwan no kura yedi akwan kura na otogbega akwan na yedi eko nkurase akofa nuane na bakura enna yempanyimfo tete ha ekra nioma ekra ntosu free Burkina Faso ekra kontomre ekra bodie efri awo bra gokosa asase nyena ya sase srade wewum me pabucho ya pambe twedi apokwa mi man say yenye adwuma Jesus Christ ba ya o say adwuma kura fatu nchen papa yembra wawie Exodus 31 verse number 15 o say Exodus chapter 31 oh yeah Deuteronomy 5 verse number 12 o say the second book of Moses yes sir 31 verse number 15 o say nansia na won fanye adwuma de to sunsun me pacho enu anu okay me pacho bebre nansia na yem fanye adwuma e de to sunsun ye humi da me be kan humi da won say emu obi onimbia entina twadi ampo ye fra ne kwaame no memrenda ena ye homeda enya no mo asa na me ba na mu echire za ye guso ewo Tena TV ye masa ye nu ba bia o ye 3 months mu ena ye si ye 12 weeks mu ena 13 weeks mu ena 9 weeks mu ena ye 2 months ena some week ena ye ochina na ye de
week no so abawie ye 9 weeks no na ye de bawie ye ye pamocho bebre adesua bebre wo ye be pie wo adwene mu na eya na ya me ya se obi hwe ye ndako na no wafa ne phone na wakeka nsem bi na oye me obra mame dako pa o hwe ye no na wafa phone obi a me wo 55 years wa nyi nsem yam na omo ya omo yiye me ne nyina ma nyi nsem wo omo ye nkola masa akoba woni maman so nka woni maman na wonim se di wanja no nani no so obi anyi nsem da kokura ensese wa no tia na anka onya meda entina me so me bompa ye mam obi fafo no oyiye me no oyiye program na ye na madana se na maka kire se oh medase amanfo se Osankani o wa abotre papa me nua so bagri hwe me o se dabi Osankani ebasa ka kire no me se papa twedie mpokwa me akoma odi amame no me nko ne sa me pamcho bebre eti tie ye na tie ye pa djumadi no ye frani bie wadwe no enhwe dako na hwehyefa ye mua won say na dente free her to enkokon program ye 9 weeks no na ewei na say wo hwe dako na wo fa phone na wo didi atema wo yemi a eye wo asem me di problem na enchenche wo na afi say me nya 47 years and say na me twa mpese me nya 50 something years me fan say me nya 1 years and say na me wo say Jesus Christ ya otrofo na me so ma wo me na me Jesus Christ akoa and why me defe me tina boadia na brakwesi twitwa asase de ama asore na me ka kire brakwesi ka kire say oh Osankani ma me nkotwa asase ba ko bi ma me say Yesu ba Jesus Christ eba se ba enti onfa na asase akasa bri mi wo asase wo boadua Jesus Christ odi me so odi na chi oba ye defe opa di na chi na hwe Jesus Christ no we kuru papa oba ye oni an Roberts na nam oba ye oni omo awia protection Jesus Christ hwe oni suban ba ko 33 years boy no me si wudi na chi o sofo be fa ho nu wa ye yi sofo ka cho se sika fo nko heaven no no anya sika sofo ka cho se sise wa demu de wasoro no no de o sise ne de wasase so ka we kire wa ye free wa na eba na me ka cho se enko ho wa wo be pro we ni so bete wo no na uti ye wo ya te se me de Papa, the 5th book of Moses. Yes, I. Deuteronomy chapter 5, verse number 12. Ose di humida. Na ye no kronkron. Said the Erade Nyankopon. Said the Erade Nyankopon aka kire ono. Verse number 13. Ose nensia na yo adwuma. Oh, ose na makoma kosen. Ensia. And now if I hear adwuma me ba jo o ye adwuma na ensia. Onam prayer camps. Pastors to pastors. Empire to empire. Prophet to prophet. Na waja ejuma to ejuma na ebe ma wa ye yie no na waja to ye na Isaac num eye ejuma ye na Adam num eye ejuma ye na Noah num eye ejuma no omu twa won no ba eso apa ni Jesus Christ na ma ye akwadofo me ba cho eni Matthew atrobi wa na Matthew na 4 verse number 18 yentie Jesus Christ no Matthew chapter 4, verse number 8. Ose. Esuafo ba 9 frɛ. Esuafo ba 9 frɛ. Aha. Ena nantro no. Ne kubolo. Esanse ono ya kubolo. No ni ba bi tena. Oso oba ya. Esanse o ya kubolo. Na wantra na awofo nkyenti. Onso ompasa obetena wa awofo nkyɛn. Hwɛ ni okache mbajo fansasha. Look. Fansasha. 5 verse number 51 Anna. Yeah, look. Pacho bebre. Mami hwe asemi. Ana 12 12:51. 12:51. Luke chapter 12. Yes, sir. Verse number 51. And I say Luke 12:51. I say, Papa. I say
mususu se mi ba se meri be masundua asase Jesus Christ wa me masundua wa asase we esu o se mususu se mi ba se o ka se Jesus Christ sa Jesus Christ no sizabogia no sa Mancangelo no Robert Poe no mo ka se omo de ne ba se obe o masundua wa asase we esu entisa bra o se men kan tro se entisa o Nemo mpapaemu obeye den obe papaemu enti na sofo a ewo Ghana ha omo ntumi nya baako mpapaemu nko we sisi ntokwa de bia masa obi asore koso na ye nua sofo ya na ohun se ne member baako akosofo na danfo sofo kutukum de boafu Papa Munkwa and Jesus Christ, Papa Penny and the down. Papa, what was I cross say? Oh, I said, you are at the same. Oski, Osina, a free net, a fear chromo nipa ben, a fear nipa mubakum, a fear chromo nipa ben, a fear bakum nipa, Betty and Papa, and nipa me no a fear bakuma, or mudim papemu, it's a baku Pentecost, and a bakuso, a co Roman. It's a say if you be Bakuya charismatic, and a Baku is also a Pentecostal. It's a say any one. Bema or Bassa, the Machinian Quasor, no Basso, a Chine said, also the Machinian Quasor. I did Bakuma, and one say, Toga, Yababa Kawa, you was our you. Yeah, I saw it for you, or no, or Yerenum and Makuma Kufo. Obiso ti asorenum ana ba ma bisu ehunu ba ma no wo yere baako ana wo hu obaba wa bi wo asorenum ana ono so se obe ware sa ababa wa no ade aka ne yere ho ono wo yere fo no ote ye no kutuku onti ase se obi anim so wo yere obi anim amembas ni nyina anim asorefo ni nyina anim se opanyin no waje oba na ware mienu no ni okwa ware mienu no atum no masa owa sori atia de dende no obi anu so wo yere no makomako fo obi so say me ka kire maame no enu maame no frɛ okache me ka oka epe no me say sabri na asori panyi ani wo mo say sa maame no so nya na obawie na aka na Christopher Jesus Christ na dia aware ba ko ba na sa Paul na ye ni be ofi no ono so de awade ba na Paul osujani so Paul no wayere no ni yere shakai ye ba be kan wase ye ba be kan me pa mo cho ye brother sin ni America ye na say twedi opokwa me bo ne so ne na sase no o de adwuma e kan nipa ho say ye nya adwuma Jesus Christ ba ya ase adwuma ho nya enti ye wasofo bebre wo Ghana ha omo nya adwuma omo pende nyina egu members no so members enyi correction members enyi pa na ne buafu enti ogiaji coins ogia eji eton benku sofo bi pie wo Ghana no to koko kwankra baako 50 Ghana mami ase tuti ye mamu na te ye pe no mo tu won koko so esese onum koko 1 cedi ebo ye mu da first say koko 50 pesos ko say 50 pesos ebetimi do 2 o'clock and na konum koko 1 cedi hwe bo ye mu down by 9 pepepe na you friends rase stand down ka papa yamra ne say o say mususu se me ba Jesus Christ said, "One man should be was antisa mom na mu papa mu papa nipa mu free ne efie kromo efie ba ko mu nipa mienu papa on bedin papa mu na ba asa nipa miensa ene banu susu ebenya na banu ne ba asa so benya hwe aso efie ba ko a Kristo 14 entokwa Kristofo papa okay ya ka adwuma ho asem Matthew chapter 4 verse number 18 what say osina Yesu ninam Galilea po ho no Yesu Kristo ba ya no ninam Galilea po ho ohunu enuanu be no ohunu enuanu mienu Simon a ofre
Simon, your friend Petro. Any new Andra. So we go as So mu go asem. Epunum. Ewopum. Now we are apufufu. No mu ye onipa mu couple. Now all see one say. And okay chere one say. Mummedi mechi. Na mema mo ye nipa yifuo. Na mema mo ye nipa yifuo. Na entamara. Oja wan se nu ho bedi nechi. Omu jae de ba de ejuma ye. No ekodi Yesu. Once Jesus Christ abro. Nyankopon kan say omu nye adwuma yemfa na nsia enye adwuma no Jesus Christ ba no omu ye adwuma no okofre won say omu mbra no omu medi na chi no obama omu aye enipa yifuo sofo a ompa adwuma ogina pavement so young boy uhwe ne nsa na odi so sika mu a anka do obedo odi kita mic and osre sika every one cedi not the about 50 pesos not the about 20 pesos not the about 10 pesos oje on kade on ko ti quotation baako na o de tuma o ko nyina no ohwe nhire gus bra ade na ekoso wi ase Yankopon se insa enye adwuma no ma enidi onse me pacho fa sasha as 20 verse number 35 Bible Esuafo na nyuma me say book we ya ni Bible say ya no obi say oni me be ye debater na nipa no na me su Bible we shake enko odisi udamu babu ati she me say in quotation say gu etire we mu no me pacho enko Papa, what's saying? Esuafo na nyuma Acts chapter 20, verse number 25. 35. Verse number 35. Osi, nini nemu. Mitre mu se. Esese mu ye adwuma sa. Esese mu ye den. Mu ye adwuma. Enye mpaebo. After death of Jesus Christ, Jesus Christ no. Asomafo ne ka kire. Nini nemu mitre mu se. Kire se. Esese mu ye adwuma sa. Ade boa. Oh, me pacho. So for onye adwuma. Hey, and a lot on ya working. Unum Guinness. Oh, yeah, me. So for unum Guinness. One year with why? Oh, be on the Fusum Biasun, I be so. Yeah, Trim, I be a business to say. Jesus Christ, a buyer of a board, Nipako, a word you mean. When, me pacho, Matthew 9, verse number 1. Matthew chapter 9. Yeah. Verse number 1. Osi obubueni biara. Me ba cho bra 9 verse number 9. Na nyentem osi. Matthew free. Yes sir. Matthew dey bad. E free. Afre ne yakwa free Matthew. It is Matthew 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na why na chiro 9 verse 1 to 8 nyina kra no. Na yam free no. Na even 9 kra fe na ye ba be free no. Enti why na chiro Matthew 1. We a Christopher no ma drink so Jesus Christ a chidi for no hwe sa na me so meti o na me so ma obon te se wa na Bible ba ye no e bre o mo di Christianity ba ye no ne nipa dodo se na ekita Bible except sofo pe na ekita Bible enti ye kwa asore ne ye pon a na obi sia ye okwam na obi sa ye se na na asore te se ya ye se sofo se unkita book ni bi na why your reference e bra ne ye sosa ye se obie Bible mfimfin a wani ba ye den e be fra enti Bible una me kosom enti ni asafo ne be kan se yo na yafa enne de ye hu wonjo enne de ye hu wonjo enne de ye hu wonjo sukunu yenko biom hey asore yenko biom kotu no yen shebiu opanyin bia o she kotu o Ghana ha o de cause o colonial master na o she obebrebi o che kotu na o be si abrante bi awia kete na o she kotu na kotu o nim arasa atade no be bi efi unti ase ye koye we dia kotu
and na Christopher ama wade aye tantan wako ye fiama na ewie say wanye wedding ensulutu ye Osankani yaw obefa me a anaduna memo esulutu shakai ye ko ye engagement ni wie ya empire na ye bogu su na apin kokane se emi nkanwi ade esisem no ye nananom omanye wedding omanye asa aware tenten no omawade etimi cheye omanye wedding aye dear friend say your friend court ordinance richer and poorer sickness and death mpacho aware jaye Christopher Jesus Christ ni bi anye Papa Janko. Matthew Fred. Yes, I. Matthew chapter 9. Of Matthew. Verse number 9. I was 9. Okay. Osina Yesu free ho real twemu no. Yesu Christ free ho twemu. Ohunu onipa bia. Ohunu nipa bia. Oti etu ogie. Oh no, did tax. Wo friend no Matthew. Now your friend is Matthew. Oka kire no say. Ana oka kire Matthew say. Dimechi. Na sorry di nechi. Hwe. Oh sorry. Oh, side teachings we. Masa me kai ya sorry a ya wo metum your friend say e wo asaman kase sa sorry ne bae no masa emebrante ni bi jai school obi osu adwuma jai obi opese okwa abrotire kura jai obi opese oye bibi di bo ne bra osu adwuma kura jai me ka se twede opokwa me die sa me boa obi mfafo no nka nkire me Jesus Christ why se utin nsam ne mfitiase a masa obedane kwalonto sofon sof masa asofo ne preach ya se TV hwe kura ebone nanso ene ukodu sofo dan mu a TV goi 72 inches ena sofo hwe obi o se TV nya no se o preach ya se ka kura mpo enye ene sofo no ono oda Viet mu oda pick up masa tundra onya bakuno onya Range Rover ni Rolls obedem oya me bonzo de oya so ya ne ya it obefo forces afre onyimfri oya tender TV oya na Agradaa obosomfo ni TV Kristo ni oya tender TV obosomfo TV onyimfri oya Agradaa o bright no sekai osime o menka se njo ne mu na wo hwe no ene me a me kasa no ye nyina pepepe ye biwatu Jesus Christ osina Yesu free hori twemu no ofri ho twemu no ohunu nipa bia etu oji wo friend your friend Matthew oka kire no say Dimechi o sorry di nechi no sorry di nechi no ba cho fansa show yes an call 4 verse number 18 no ba cho 4:18 no say wodu baby o say Matthew 4:18 ane na Yesu ni nam Galilea ane mo ohunu enuanu be Simon your friend Andrew say wo regu ase omu gu ase ko na wo ya popofo omu ya popofo o si won say ana ka kire won say mo medi mechi omu nya apo no ko na omu medi nechi ntamara ba ko so o digitas omu medi nechi na ntamara omu ja wa saw no ho obaji nechi ko na ofiri ho ko nenim ofiri ho ko nenim enuanu be nu ana say hu nipa mienu bi Sebedi oba Yakob eni ni nua Yohane se woni won ja so omu ni omo papa Sebedi eti kudu om etia won asew omu de asew ni ko eposo no mo ba na atete eti omu timu akudu onu ena omu pimpam no frewo na ntamara ja akudu onu omu ja akudu onu eni won ja ho oba so be yeden obepaapa emu se de be ye nipa be ya kwadwofo ene ekrisofo ya kwadwofo ompe adwuma ntampara woja omu to be ga won say yode ayi won say yode omu ja akudu onu o kwambra ni timi kotoka na sofo age say o trim fix no esraka no eyi masa
Africa no. Na sofo ka no sofo pese oyede offer. Jesus Christ nko ano. Omo ekuru. Ah na Jesus Christ 33 years ago no kura we kuru. Ono we kuru papa na ekwan ya ode wiase we ya fa so no. Sa Suzabogia, sa Robert Owen. Omo disibu wiase papa say Mary awu obema. Enya no kure se Nyankopon ba koro enya no kure ensam ne doso ye kase ye kan da je kura be boye intro omo be di intro a kire ye ma ye di ye gi atro na di ane ye ne odie se me say Jesus Christ wo Ghana Jesus Christ na di na adodankwa akufu ado ai baaye me boa enso bosia bo bebrebe ni cathedral ye ba be sine ministers lawyers judges professors akwa sorry nanso Ghana emu kire we apotro brof no ya bompa ye wo First House ni ya bompa ye wo Jubilee House ni ya bompa ye wo Independence Square ni ya bompa ye asondan ya kese wo nkra ha ya bompa ye wo ma star babia Ghana wo no bosia ya kwa nyina nye ye mante bola ukona nkoto bola wo Kaneshia enkoho Central Accra Kaneshia ohwem asa iti yendi Jesus Christ en chinko pem daben e bra so say African revival Judah of ya ye bia dwenu ama ye hu say Jesus Christ no omo de bedada o man Christianity omo de bedada o man Mantiluta no ye friend say Constantine no and a day Christianity e baye 321 AD na anu yawo a black Christoson emma Ghana han na yeti ho kama me say ye wiade obi mfo obi yere ankwara buade ye yinyin san tungu empriwa nyin san eni ho obi ade tofom ye fa na ye de akogya wa himfie Jesus Christ ba yi osi no free okon ni nuanu belu bi okon nuanu mienu sebedio ema mienu Yakubu eni Yohane eni ni Yohane se woni wo eja sebedio so mo ni o mo eja ye sebedio kuduo no ati kuduo mu atu mu asew na ofre wo ena ofre wo verse 22 ko na entamara wo ja kuduo eni wo eja ena o mu papa ebedi nachi wa hwe ni o ye mpacho o mu kodi nachi Matthew 19 verse number 24 Matthew chapter 19 verse number 24 say ahunyade hu musuo mu emusuo mpacho verse number 27 no so verse number 27 ahupechire ahunyade mu de bade emusuo mpacho kan ahunyade mu musuo na 24:7 osi na bio misimu say oka kire won say emrema yoma emre ema yoma so be fa pan etokrum sini say odefo be ko Nyankopon ahiniye mu Nyankopon shira ena mo odipa ye odefo Jesus Christ ba ya o say eyedin emre ema yoma so be fa pan etokrum ene hwe sene se odefo ebe ko Nyankopon ahiniye ene mo asofo no Jesus Christ echidifo no omo ayiyama sofo ba ko so koto aeroplane Ghana yaka asofo a ewoska omo masa sofo panye ba ko ne yebo ne din ene competition omo ko internet so uko hu Ghana asofo a ewoska pa Oba de Israel enche mbacho free eya no ye papa osise na nesuafo no tie eye wa hudire kan se o kan se de ene na hwan pa no betimi age no nkwa na Yesu hwe won asi won se mpacho okay time no na aso
Okay, any ahompachire ose. And a petrol bossy to say. And a petrol catcher. Yaja adini na. Yaja adini na. Abediwe. Abediwe. Edie nkura ni ebenya. Na nya petrol. Ah, uti Jesus Christ echi mesil. Ohu ba chiro. Uko bisa asofo sika so o ma. Ora me. Sa me boa. Obo di siraye. Ye kwa akọfa course. Na agro ni ye de sana. Na tam no so sa. Na honfo say, "Hey, me say, pokura nso to gu nti be so ya se. Be boa ye." Ya da se bebre. Hello. Hello. Yeah, Papa, you ma kwa baba bi wa bi nju so. Papa ka say. Good morning, Papa. Yes, you da mase. Go. Okay. Sankofa Yeah, that's it. Akoko baako. Maza we are correct. I feel. Akwa baako no. O se obebre ya ponche no. Yes. Yeah, that's it. Yo. Yo. Yeah, that's it. Yeah, that's it, Papa. Yo. Akoko no so ye na fabra. Bye. Okay. Mo. Yeah, that's it. Mo. Oh, you're correct, Papa. Hello. Yeah, good morning. Ya ma kwa baba bi wa junju me so Papa kasa free ni dey say. Yeah, that's it. Adum ni mo bro mu na nanu madaroma ye hu ye dedende. Bible na mo ko ni na. Yeah, I saw for quotations no o Bible. Ama eni o mo ha na mo in kai. Na mo in kai no mo kata fe. O mo yo mo ana mo ye. Mo ye na ko. Mo ye ba. Yo. Yeah, the master. Yo. Yeah, the master, Papa. Hello. Yeah, your mom called Baba be wa junju me so Papa kasa free ni dey say. Man kasim yo. Bosu yo. The chairman kasim fu. But I only man of an Abraham Moshe. I mean him Papa. Men on why debate that. Papa. Would they be king? More silly can get look around. Me that's Papa. She would with their more young day. On one yo. Yeah, the master also Obiama was under so the yo. Yo, film no. Yadamase. Abraham was here, baby. Oh, be a chia. Hello. Good morning, Papa. Masaka is free. Yes, Yadamase. Ah. Anne. Yo. Yo. Na so putting in answer.
Masa. Yes. Also, why a sheer mamma? Why he too hot? Take that TV and call also go over number. Hello. Good morning, Papa. You're my Papa. Why do you do so? Okay. Yo, you're that's a baby. On sister in crap. Yeah, I'm saying. Or can't call him. Ah, well, I put from Broford. Hello. So. Okay. Hello. Papa. Good morning. Yo. Papa can say free. Oh, you don't must. Hey, turn that TV. Yo. Oh, I know why rocky. Yo. You don't must. Hello. You're my Papa, you are doing radio, so Papa can say free and he didn't say. Yo, Yanko. Yo. Yo. Papa. Hello. You're my Papa, you are doing this, so Papa can say free and he didn't say. Chakra, yo. Yanko. Hello. I feel like I look up, but I think I'm more by some son. You know, the kind of thing that this is very new about you. No. Oh, and you want TV no so. Jumo TV volume. Nakasa. Yo. Okay. You don't must Papa. Hello. Hello. I am a call about you. I don't do with so. Okasa free. You didn't say. Yo, Yanko. Yo. Yo, yeah, that's Papa. Yeah, that's it. Yeah, fire last call. Yeah, that's it. Papa. Hello. Good morning. Good morning, Papa. Yeah, my Papa, baby, why do you do this? I'm asking take care of my. No, say what does it? What do you do, Papa? We should say at two. Wait, me, I can come a woman to week. Yo, Miss Anne, I'm not be there. When a piece of my I put some number by, but you know, food, young,
Okay. You got the thing called the that we not can go over. Yo. Okay. Yeah, the master and a tobiga. Ana Odiama. I afraid tobiga a chiri. Yeah, the master pop. And then so tobiga majority carry the vote. Nipa Bakope. And then Nipa me no be na. On 17 NCC. Massa, ya soon every 1986 up to date. Genesis Bible from Genesis to Revelation and cohort. Me with the family feature of bois. Till you floor nearby, you see and cohort. Now so cohort. No, name go bois. Na Agradaa, I catch you say cohort. Usuba call no more. Unemu bois. Now they call baby. Pablo. Oh, yada mase papa. Osankani yaw. Baby adayasu ya ne pretty. Quantity bi akobio abobua. African revival you don't fear. Ye ko. Na mu ye nua ba, ye maame, ye hima oba pa. Eni ni kunu Mr. Oduro Kranten. Baby amu obi a aseda ye model. Yada Nana yaw director nankasa yedanas se ogina ifide na chi na o chinchin Pablo wa ha sportsman wa ha Eugene so wa ha tena TV adwuma yofu nyina edamu nyina se enda kakra ni aye be wura ha no mo pe yasem yedamu ase papa yedamu ase a ensan de biarada yeda ase ade yeda yenua ba jaba taye chi sabro tenu the Facebook. Any woman who can Facebook, you know, a chiri and the pechay, the free tiffy besinko and a four besinko, a tiffy, the munina, the damase, some what TV. Jesus Christ and Crow, I'm more TV. Moso, yet a was. So, oh, TV, no bonsoir. My church, a bonnet, a day. Say, Bible class. Inshira ni wona omuntra fa odifuo etrabia Psalms 1 Psalm 1 Ekristofo no munko kan Psalm 1 verse number 1 or say inshira ni wono omuntra fa odifuo trabia no munyina abone fu ejina emu o hwe ebone fu ejina Osankani yaw am a antichrist o hwe ya edey no me can want to say until me catch us a program no ni did a bonsoir de say akwane ke kan kwasi ase so because ase no so asa you know mase ye ko big akwesi ba Osankani yaw me personal number eh 0548585867 0548585867 Osankani my number back when it was 0277498188 0277498188 Tobiga I want for watch out I can't create now yes obviously director I am I'm work I want for say you try and answer na asano plan ya na feel Jesus Christ will go for no more you. Yankomio. Yes, hi. Uncle. Yeah. School Yankomio. Sorry, Yankomio. Yes, you. Tigari, on the